Yes, reka nkomeze mbashimire kandi mbayikaze nshuti bakundwa ba Rwanda Media mwese mukoje kwa natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Uyu ni wa mwanya mwiza tuba tugurutse kugira ngo tubahereze amakuru agiye atandukanye mo kuvugwa mu mikino hano mu gihugu iwacu mu Rwanda. Amakuru ni menshi barimo kuvugwa mu mikino, turaza kwa twibanda muri equipe ya Aprfc Football Club. Na makuru menshi arimo muri eno equipe na makuru tugiye kuba twibanda by'umwihariko ku magambo akomeye Jangwani umuvugizi w'iyi equipe umaze kwamamara cyane, aho yari kuri RBA uyu munsi yatangaje amagambo akomeye cyane. Gusa si ibyo gusa, tugeraza kuba tubaha birambuye uburyo equipe ya Aprfc Football Club yaje kuba isesekara hariya mu karere ka Musanze, aho igiye gutegura umukino wayo n'ikipe ya Musanze Football Club bafitanye ku munsi w'ejo kuri wa gatandatu. Iraza kuba icekirana na Musanze, iraza kuba yakiriwe nyine na Musanze Football Club hariya mu karere ka Musanze. Ni umukino w'ikirarane w'umunsi wa kane wa shampiyona. Ni umukino w'ikirarane w'umunsi wa kane wa shampiyona, rero uraza kuba ubera kuri stade ubworoherane. Turaza kuba turebera hamwe uburyo byifashe ndetse n'ibyo umutoza Arikonovic arimo gupanga gutegura. Ibintu birakomeye cyane, abakinyi bose bari furu bameze neza. Ese uribaza ngo yaza kuba azabanza nde? Ese niba abakinyi azifashisha? Ese Mercato muri ino equipe byifashe bite? Ibyo kugura abakinyi byifashe bite? Bakina basatira? Dodoshe turaza kuba tubikugezaho hano kuri Rwanda Media kugira ngo utaza kuba wacikwa n'amakuru menshi cyane arimo kuvugwa muri ikipe ya Aprfc Football Club. Nyuma yuko gose abapampe birukanwe muri no kipe, ibintu birakomeye cyane. Utaza kuba wacikwa n'amakuru menshi cyane, tuzaza kuba tugereza no kuba muri no kipe. Wowe turi kwe muri kiganiro, uyu mwanya mwiza wo kureba nimba urakanze kuri yo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Wowe utarakanda subscribe nyine, uyu ni mwanya mwiza wo kuba wakanda subscribe ugakanda no kunzogera kugira ngo igihe twaprodinze inkuru kugira ngo ujye uraba uwa mbere uyibonye, kuko iyo ukanze kuri iyo nzogera nicyo bigufasha. Kanda like dukundire ikiganiro, umanure muri comment ubwire nimba wifitiye ikizere niba equipe ya Aprfc Football Club ku munsi w'ejo izaza kuba icura amanota hariya mu karere ka Musanze kuri stade ubworoherane, aho izaba yakiriwe n'ikipe ya Musanze Football Club. Ibintu birakomeye cyane, reka dukubite tubangura kugira ngo tuze kuba amakuru menshi kandi mu gihe gito nk'ibisanzwe. Reka tumanze tubabwire ko mbere yuko tujya ku buryo Jangwani arimo kubomora, ibintu birakomeye cyane. Mbere ko tujya kubyo Jangwani yarimo kuvuga amagambo menshi yagiye atangaza uyu muvugizi umaze kubica bigacika hano mu Rwanda, umaze kwigarurira imitima ya benshi bakunda umupira ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Aprfc Football Club, kubera yuko abavugira neza kandi wumva azi umupira, arawuganira ukumva yuko ari umuntu uzi umupira by'indani. Reka twite cyane tujye ku buryo ikipe ya Aprfc Football Club yaserutse ari Musanze imeze neza cyane. Ubu ngubu ikipe ya Aprfc Football Club yakiriwe mu karere ka Musanze, aho uyu munsi yakoze imyitozo ku kibuga cya stade ubworoherane kuri uyu mugoroba. Imyitozo ubu ngubu irimo no kuba irangira. Ikipe ya Musanze yo yakoze imyitozo igitondo, ikigoroba ikipe ya Aprfc Football Club niyo yakoze. Ubwo nk'ibisanzwe ni umukino uzaba ku munsi w'ejo isaa 9 z'amanywa, aho ikipe ya Musanze izaba yakira ikipe ya Aprfc Football Club. Ni umutoza Arikonovic ushaka aya manota 3 ku kibi n'ikiza, ushaka aya manota kugira ngo akomeze confirme yuko adafite gahunda yo kuregeza ikipe ya Aprfc. Bavuze ati ikipe ya Rayon Sport harimo zagarazagara, harimo ibintu bya zagarazagara, ntago bameze neza, ntago batuje, batangiye kujagarara. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo twitegure tube maso kugira ngo iyi kipe niramuka, dore yuko itangiye kuva mu mwuka mwiza yaririmo, batangiye kujyajyana, niramuka itsikiye gato ikipe ya Aprfc ifatireho, itangire ipangurure ya manota arimo. Dore yuko ikipe ya Aprfc itsinze iki kirarane, dore yuko ikipe ya Aprfc nyine itsinze iki kirarane cya Musanze. Ibintu bya bikomeye cyane, abasigayemo intera y'amanota agera kuri 5. Ubundi ikipe ya Aprfc Football Club igacungana n'uko Rayon Sport imugiye yatakaza igatsindwa cyangwa se ikanganya ya manota 5. Ikipe Rayon Sport iramutse itsinzwe, Aprfc yatsinze, ikipe ya Rayon Sport yaba irusha ikipe ya Aprfc
amanota agera yabirusha ikipe ya APR rwose. Iramutse ikipe ya APR Football Club iramutse itsinze ikipe ya Rayon Sport inkubu ikanganya, ikipe ya APR yatsinze Rayon Sport ikanganya, urumva ikipe ya APR yatangira gufata, ndavuga ikipe ya APR itsinze kirarane igakomeza gatsinda n'imikino ya shampiyona, ino mbere yuko shampiyona irangira haba hasigayemo amanota make cyane. Ikipe ya APR iramutse itsinze Rayon Sport ikanganya Rayon Sport, urumva APR yabikuyemo amanota 3 hagasigaramo amanota agera kuri 2 kubera yuko Rayon Sport yaba yanganyije. Iramutse itsinzwe rero inganyije abasigayemo amanota agera kuri 3, ahubwo iramutse itsinzwe niho hasigaramo amanota agera kuri 2. Niho hasigaramo amanota agera kuri 2. Birasaba imibare rero, birasaba gukora cyane kugira ngo ikipe ya APR ku munsi w'ejo turaje tugire ku butumwa Jangwani yatanze, intego ikipe ya APR imanukanye no mu karere ka Musanze. Ikipe ya APR ku munsi w'ejo irasabwa kubomora Musanze ibitego kandi nayikomveka. Uwo bita Jangwani arakuvuga ati uwo bita Raminiba ngo yaramuganije ngaramubwira ati ikibuga twe mu bigo twakiniragamo ati gufunga baro wamanje kwigiziwe ku ruhande nibyo twamenyereye, ibyo kudukangisha ikibuga cya Musanze ngo ntawo kimeze neza. Ibyo bibuga nibyo twakuriyemo, nibyo twamenyereye, ngo ati tapi synthetique ziratugora. Ati ikipe ya APR ati twiteguye yuko tugomba kuvana amanota 3 hari mu karere ka Musanze, kandi twiteguye ko amanota agomba gutaha muri Nyamukandagira. Abafana b'ikipe ya APR bavuze ati hamaze mu gitondo hamaze kuboneka bisi zigera kuri 11 z'abafana amafan club mu karere ka Musanze. Abafana b'ikipe ya APR nabo bazaba habaye, abo iburera bamanutse, abo za Nyabihu bamanutse, abagakenye bazamutse. Ibintu bizaba bikomeye cyane, ibintu birakomeye cyane. N'abarubavu nabo bazaba bamanutse Musanze, ibintu bizaba bimeze neza. Ikipe ya APR rero ni amanota ishaka cyane, kandi ni amanota yifuza ko yayabera impamba yo gukomeza gutegura shampiyona ndetse no gukomeza gutegura igikombe. APR rikubweta abakinyi cyane cyane barutayizamu, uyu ni umwanya mwiza wo gukomeza gukomveka kugira ngo barutayizamu bazazana bazavuga ati tuje muri ekipe ikomeye kandi harimo abakinyi bakomeye bafite ubushobozi. Natwe tugomba gukora cyane rero. Ku munsi w'ejo abakinyi b'ikipe ya APR Football Club bakeneye gukomveka kugira ngo barutayizamu bazaza muri ino kipe bagiye kugwa muri Mercato bazaza bikandagira bavuga ati ikipe tugiyemo abakinyi dusanze nabo ntago ari agafuka imvugwa rimwe, n'abakinyi bakomeye cyane. Gutyo bimeze, reka tutegereza turebe, reka twigire ku musaza Jangwanovic, ni umuvugizi w'abafana b'ikipe ya APR Football Club ku rwego w'igihugu. Uyu munsi yakiriwe muri studio za RB mu kiganiro afite cyitwa urubuga rw'imikino. Yaje kubatangaza byinshi bigiye bitandukanye, avuga yuko ikipe ya APR biteguye neza, abafana biteguye neza, avuga ko gomba ni yagore, ati ibyayo ntago byoroshe, ati ikipe ya APR igiye kubereka yuko umwanya batariho batawukwiriye. Ati iki ni icyo gihe, ati Musanze igomba kujya ibitego bitari munsi ya 4 gusa. Hari mu karere ka Musanze kuri kiriya kibuga biragoye, Musanze kuyinya bikabine biragoye, wenda kimwe bibiri bishobora kuboneka, nabwo nyine bisaba gukoresha tactique. Imibare y'abatozi igomba kuba myinshi kugira ngo ekipe ya APR ibashe guhangamura Musanze hariya ku kibuga cyayo kuri stade Ubworerane. Imvura nitagwa ibintu bizaba bimeze neza cyane, naho iramutse iguye rwose gupfa kuyivana kuri Musanze byaba bigoranye. Rero reka tubabwira yuko umukino uza ku munsi w'ejo isa 9 z'amanywa, aho Musanze zaba yakira ikipe ya APR Football Club. Intego ni zose, intego ni ugutsinda nta kindi. Nk'abakunzi ba APR icyo musabwa ni ukugenda mukajya gushikira ikipe yanyu kugira ngo muyihe uwo murindi, muyereke yuko muri kumwe nayo kandi muyereke yuko mwari muyikumbuye. Reka tubashimwe mwese twabanye muri kiganiro, reka tubashimwe mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikoze gutambuka hano mu buryo bugiye butandukanye bwa buri munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza.